هيا بقالك هيا ادخل بالمواضيع. Kankam il-banners li għanna u ma titli li nużaw għal-Marija anka fil-litanija tal-Madonna. Sultana mtella fis-sema, saħħa tal-morda, bib tas-sema. Meta kullu huma titli biex lil-Madonna nkomplu nfaħruha. Sultana tal-Anġli, Sultana tal-Rusarju, Sultana tal-Familja. Bħal meta jkun hemm xi ħadd u tgħidlu proset kemm inti brava, kemm inti brava. U hekk qed ngħidu lill-Madonna daw it-titli aħna. Però l-Madonna mhux biss għaliex nagħtuha dak titli nfaħruha, mhux biss għax inkantaw lil jisbit u se nagħmlu l-lejla, imma nfaħruha għax nippruvaw nagħmlu dak li jogħġob lil min. Għana rridu li intom lil min, lil-Ġesu li jitantfom, mux vera. Mela l-lejla waqt li sanfaħru l-Marija, ejjew nitolbu għadejna biex dejjem namlu dak li jrid minna Ġesu. Mela ħordu s-salit flimkien, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu is-Santu Amen. Mulej nitolbuk sabiex anka f'din għal-mixja ta' ferm nisa namlu flimkien ma' Marija, għalna nuruk li nħobbuk. Ejna mulej biex dejjem namlu naslu dak li tixtieq bi Kristu Sidna. Amen. Ejja semmu Madonna flimkien, Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftier Ġesu. Antisa Marija Malla, dopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Viva Santa Maria! Sal-iddew l-ewwel il-ġuta nablinnu il-faħru lil-Marija. Maria, min għalna nitolbu
għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Issa għankantaw fil-kien madwarek o Madonna.
zomna, uahna Madonna parona zomu. Varaje matitni et madir, Behice rapida bilsi, Alekei tastasei, Keilsi titake, Ualulilin titaften, Ualulin Madonna lissebbah il-ġonna, Walin inti jomna tatajsek iż-żomna, U aħna mill-qalbna Madonna nfarru. Uqaluli Madonna lissebbah il-ġonna, Walin inti jomna tatajsek iż-żomna, U aħna Madonna parolna nżommu. Uqaluli Madonna lissebbah il-ġonna, Walin inti jomna tatajsek iż-żomna, U aħna Madonna nfarru. Uqaluli Madonna lissebbah il-ġonna, Walin inti jomna tatajsek iż-żomna, U aħna Madonna parolna nżommu. Għana meta nġabtu meta ikunu qed nifiru b'xaħat, mhux vera, għad il-ġabċibel turi sfertana anka lejn Marja Santisma. Għalek, ejjew issa insemmula mela darbona, slim għalik Marija, bil-grazzja mill-lija il-mulejniek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-front tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, ġabarina mid-dibbin, issa u fissija tal-mewtana Amen. Wissa nkantaw lilek Malla. Vaxa insemmulek, xikrit jizoma, Lanja nannulek, bil-fermi lena, Lubna Maria, Ave Maria, Ave Maria. Allimna dejjem iżjed
توليدك المبروك الفيولا ليزيت حلوة تتفوى هذا السن فيها ليزيت كيكنا ليزيتك من عيد ماريا أم هنينا in قلبنا نطلبوك علمنا تلميذك توليدك المبروك وجهنا نمشكل بفيس نويس إدمينو ميت ماتيس يا أم تعليم حقيقي
Amen. Ta' kantaw flimkien lilek om Alla. Ave Maria, Ave Maria, in sanctis Christus Anina, Constitut Vea, Ishaya, Slimalik Maria, bil-grazzja mimlija il-mulejniek, inġiel tajt il-fost il-nisam, inġirek il-frott tal-ġifijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, Kabalina mill-inġil, issa u fissijam tal-dewtana Amen. Sakkantaw is-Salvarju tal-Madonna. ang ultimet Madonna Gesù, asilos ni Madonna risebba il-ġonna, wali xinti omna ta' tajtek iż-żomna, u għana Madonna palomna l-bom. Forċina tista' tidħol, tbaxxa u tidħol. Mela stennew nara ħajpreparaw kalkul.
طيب كيف اجبرنا في الكلمة ماريا. فلسه